Hallelujah. We honor Risha, that let them sing in absentia. The apostle, Namage apostle, Bagamasibela, honor Risha, the man of God, Bagamukana Namage, honor Risha, the Nebutonga, the Kona Pagasandini, Bomage, Nabobabe, praise team, Labasha, Nasan the scholar, and America Chess. Yan fusela bazalwane namhla maphathi ingubo egameni lika Jesu. Awufusela makhelwane ushaya high five. Ngiyele ukuthi well done. Well done. Well done. Nangabe makhelwane awumbuki sala umbukela mina. Umtshele ukuthi ngeke ukuthi umfundisi uzothi dani umbuke sendakubuka. I'm targeting but on my behalf, it's been a manager, more person shine a high five. Our pins, hallelujah. What is a bit of a young Jabula? Nabata and Kulumanga Smagas. You got David in a Jabula, where are the penalties? Hallelujah. Shaya and Shaya Google, one Shava Saturday, one Puta Passi, but I'm feeling in a Kulungulu, Lakona, who feel funerally saying Jablo call. Utini, or Jabula, and Natsua, as some percent in Asmagas. Over them for the Manda call. I'm not about to Shaya either, but I'm feeling corner, like Jablo, I'm feeling penalty call. I'm not Jabli penalty. I'm Jabli penalty. I'm going to charge. What an angler I can dance. Because I'm before the Lord. Because I'm before my Father. Hallelujah. I'm going to jump up. But to the David and Chapel, and I'm in Shonjalos, and I'm in Chapel, and I'm in Genius, Manatica Kunaba Santa Shalom International Church, Umapatin. I Chabla Ko. You saw them gum. The Banvana Lectanabo. Ekamendika Jesu. Ningona nguhleka kanje nguye bazalwa. Uzwa khona bengasimhle kangaka. Bathi ngase miye tsalo kwakuhle ngokusimela la kunakile. Hallelujah. Ngoba nawo nalo bese lokuhle beyangeteka wona makafuni. Hallelujah. Ngiyabona nje makakula sosulekile ukuyabona usawo. Nakiwe. Hallelujah. Sibonga inkosi bazalwane lesendele umusa yasinika nalethuba ukuthi sithe sihlephulelana sineke asihlephulelani noma ngabe yini kodwa sihlephulelana livi la kuNkulunkulu lekungilona sithe ukuphakamisana ngalo lekungilona sithe ukukhuthazana ngalo lekungilona nangabe bosokhohliwe ukuthi ungubani fike sikukhumbula ukuthi oh phela wena uyindlalifa wemhlanga lomkhethiwe wena ubedlu bekupriest lokukhulu hallelujah umlokugcwele kaNkulunkulu hallelujah awudleli phansi hallelujah ngoba uNkulunkulu wakuthenga wakuhlenga ngengadi yakhe ingadi etilwane nengadi ematuba yawela umsebenzi wayo yafika egcinene but Jesu wasoletha yakhe ingadi lelithi live la kuNkulunkulu yatholakala ingenasiki lokusho ukuthi le ngadi etilwane yayinazo sici thide but le yakhe Jesu lithi live lakhe wathi naka afako weda wangena endlini egcwele aphethe ingadi yakhe njengempristi lomkhulu lithi nakaphethe lengadi yakhe wasuyamemethela ukuthi sekuphelele wonke sangangena endaweni engcwele alethe icase yakhe before the Lord and before icase yakho wawitshela umpriest ahambe naye vumelwe ukuthi aqala ngakangena ngoba nasikhona lesisele lesiBhayibheli abeboshwe ngedingedala kuze ukuthi nangabe ngale unyazo kaNkulunkulu umshaya adose ngaloketana ngoba kude lo tawe lapha ngoba ngeke abuye la tawe lapha angcolile bathi makabongwe uNkulunkulu ngendodana yakhe leKristu Jesu leyenda lithi yacela kumbatha inyama kuMaria kwathiwa ewe wena lokho sisiwe sifazanele
ubusisiwe ngoba utawudala indvodzana leyawulanza sonke sive bukini baso ibuyise sibe bantwana bakaNkulunkulu. Nanathi sifazalwane sasibedive but ngenxa lomusa wasithola sendelwa lo musa sandiwa sabantu abalungile phambi kwaNkulunkulu. Hallelujah. Sendiwe sabantu abanjani labalungile phambi kwakhe. Ngithi namhla emini bazalwane ngithi asikhumbutane ukuthi sibahambi balendlela sisendleleni siyahamba. We are so generous. Siyahambi. Naw sihambi-ke awuhlali utinde endzaweni. Hallelujah. Awudli konke lokudliwako endzaweni. Uyacaphiya. Niyakwazi ukucaphiya. Nawudlako udla uhlahle emehlo. Ngoba awusiwa lendzawo awudli yonke into lebekwe phambi because wena uyini usihamba. Ngithi asikhumbutane namhla emini bazalwane ukuthi sihambe. Siqalela uhambo nasimukela Kristu Jesu njengenkosi nemsindisi wempilo yethu. Uthi Romans le ngcondo yaseke seyaguqula noma sashiya konke kwaguqula ingqondo yaba yisha. Salahla yonke imikhiba lemibi nako konke lokhu uNkulunkulu akufuna empilweni yethu. Then we started the journey ukuthi sibe abantwana bakaNkulunkulu. But asaka sikhumbutane ukuthi sisebahambi nje ukhona lolaceleni. Kukhona sitha lesilwa nalolu hambo lesiluhamba. Kukhona emandla thide lalwa neluhambo lesiluhambako ngoba akafuni lo mubi ukuthi sifine noma ke sicenze luhambo lwethu sifike ku finish line. Yini sizathu sathane uyadi ukuthi unanzi lotawuthola nawucedza lo hambo bukhulu kangakanani. Ngeke singalifunza levilathi sathana behlotshisiwe ngemanje kakhulu. Athina kahlabela lisilamaphimbo akhe abeshintsha. uNkulunkulu lisiliphi lakhe abengakhona ihlale esihlalweni nakahlabela sathane. uNkulunkulu abesukuma asamusho sathane. And he's the lead of the day. He's the brightest morning star. Hallelujah. Amusho athi nguye wena wokhona umhlaba ungakasekelwa. Unguye wena lokhona, unguye wena lomile kutekwe phakathe. Lithi konke kubekhona ngoba ukhulume wena. Ngaphandle kwakho akuvelanga lutho. Lithi abesukuma uNkulunkulu athi ayikhona angisahlaleki because uyangisho lo muntu. Lithi up until weakness was found in Lucifer. Wafika isikhathi la batholakala ukuthakathaka khona kulo mubi. Lithi iBhayibheli sathane wathi ngawubeka isihlalo sami endaweni ephakeme bese ngiyahlala njengalo sonto kwakho. Asangena ukuthakathaka wathi uNkulunkulu amhlali ke nalo nje. Waphaka ukuphosela emhlabeni. Lithi wahamba na one third welingilosi sathane. Leti ingilosi ngiphi nani namhlanje sithi ngemadimoni. Lele bagijima abantu bathi khona bathi gogo omkhulu. Lithi lokho kwasathane ukuthi shine ingilosi ekhanya kanti akusiyo. Bese lethi nebongwana sithi hayi ngemadloda kithi. Kanti sathane ungenile wangena wasasale form yagogo omkhulu noma yabo babe labafile. Uthambe seqhamuka uthi hayi ngimi ngihlabele inkomo. Akuzange sekabe lenkomo lo muntu. Uthi usinamhlabele inkomo. Utayithatha inkomo ngoba azange sabe nayo kwayena. But namhle ufuna inkomo. Nala lathembisa kona ngeke uzukuthola. Ngiyo kodwa ingilosi leBhayibheli sathane fell with one third of the angels. Lese sithi shaya ingilosi lekhaya namuhla. Ngithi asikhumbutane ukuthi sibahamba. Nasithi hambi nje uyaliwa. Uyayina warfare. Uthi wena lokuhle ngazuthi nje usathana ukudala kozweni kuyini. Lokuthi nje ngazuthi awusafuni kumvusela omnye umzalwane kuyini. Sisembini yaliwa. There are forces lalwa nempilo yethu. There are forces lalwa nelukholo lwemzalwane ngamunye nangamunye. Ephesians ukhulumile. Wathi asilwe nengadi asilwe nenyama. Lesilwa nako bazalwa lakubonakala ngemehlo enyama. Ngeke uphathe uthi ngakho lelelwa nabo ngiyaphatha nami ngidlamini ngilwa naye.
unfortunately thina sibazalwane sigcina sibuka Dlamini ukuthi nami lolwa nami kanti there's a spirit behind Dlamini lesilwa nami. Ngiko-ke i-vision ukuthi asilwi nengadi nenyama kuyacacisa ukuthi asulwa wena nengadi nenyama because the spirit lesilwa nami kuyachaza ukuthi kunebabusi bendalo yebumnyama kunetikhulu letikhona evele lisemkhathini. Daniela lisilivile uNkulunkulu wakhuleka impendulo yakhe yehliswa ngaleso sikhathi kepha tikhulu lebumnyama tayibamba impendulo kaDaniela talwa nayo ukuthi ifike kuDaniela apha until uNkulunkulu wathuma ingelosi lenkulu ukuthi hamba uyorelease impendulo kaDaniela ifike kuye ngoba mina ngiphendulile. Lithi Daniela umesabi umkhuleko wakho wavakala the first day and your answer was released on that day, but unfortunately ikhulu lebumnyama katibambile impendulo yakho. Ngibona mhlawumbe akayibambe impendulo yakho ungakuphasi into letinenge because kunetikhulu lebumnyama letisemkhathini letibambe impendulo yakho. Disembile bazalwane. Siyawunqoba njani-ke? Siyawunqoba ngeke ukuthi thina sibe bantu labalidlako lidla uNkulunkulu labahlala emkhulekweni. Ngiko athi khulekani njalo, never cease to pray. Akusukuyekela kuthandaza ngoba kulanthola imandla khona. Sisahamba abazalwane sidinga stamina along the way. Leso stamina livila uNkulunkulu ngumkhuleko. Ubeke bangele eceleni. Bashola sonke isikhathi wahlala usuthi wena. Kunetinto letagetshe esiwahlala udwele ufuli. Asilwi nengadi nenyama. Kodwa silwa netikhulu. Silwa nebabusi bendalo yabumnyama. Siyalwa bazalwane. Ngithithe asikhumbulane Isambulo noma Revelations 3 ukhuluma indzaba ngokuthi eluhambeni lwethu kukhona la sihambe sasesibalo khona. Sahamba into letinye sathi tayela. Zaza satayela naNkulunkulu qobo lwakhe. Utsanya matatha ngwana sikhala nasi. The spirit of being lukewarm. Moya wemjayelo. Umoya wekutayela tinto taNkulunkulu. Sakholwa ukuthi sibahambi noma ke sihambi kule ndlela. Sakholwa ukuthi sisempini, we are soldiers. We have to fight. Ngicela lokufundzela abafundzele from verse 14 ewuka nje ayelapha ku verse 20. Hallelujah. Mathi isembulo sehluko sesithathu. Yes. Livese uqala ku verse 14 phasa sihloko lesithi livi leliya ebandleni laseLaodicea. Mina ke ngawuthi livi leliya ebandleni laseShalom International Church. Hallelujah. Praise God. Verse 14. Balela ingilosi yebandla laseLaodicea uthi nali livile liphuma kuye lo Amen. Nguye lo mfakazi lo wethembekile naloqinisile ungumthombo wendalo yaNkulunkulu. Uthi ngiyayathi imisebenzi yakho awukanzi awushisi. Maye bengingathanza ukuthi umane ushise noma ucanze. Njengoba usivuvu ungacanzi ungashisi ngitakukhafula emlonyeni wami. Wena uthi nginjingile nginako konke angiziki lutho kodwa awati ukuthi ungumuntu wenhlupheko newekuhawukelwa uphuyile uyimpumputhe ungcono. Ngakho-ke ngiyakuyala ukuthi uthenge kimi igolide lelolongwe ngemlilo khona ude uceba uthenge tingubo letimhlophe tekwembatha khona ude ufihla bungcunu bakho kuthi bungabonakali. Uthenge nemuthi wekugcobisa emehlo akho kuthi ubone. Verse 19. Labo lembathandzako ngiyabakhalimela ngibajezise. Ngakho-ke shisekela lokuhle uphenduke. Lalela la ngime emnyango ngiyangcocotha. Nangabe umuntu eva livi lami avule umnyango
mina ngiyawungena kuye ngidle naye adle nami. Sibongele ngathi Likuphila babe wethu emathandweni ethu. Lingemandla babe ekuphileni kwethu. Siyalibonga uNkulunkulu wethu nanamhla emini Nkosi njengokusiphakela kwakho. Siyakwethemba Nkosi ngoba uNkulunkulu lothembekile. Livi lakho babe losipha lona. Ngosuku lihlolile Nkosi ngebungcongcoshe bakho. Wabona uNkulunkulu ukuthi sidinga lona kuleso sikhathi. Babe siyabonga namuhla ukuthi usiphakela ngekwenzando yakho. uNkulunkulu wethu lencwele selifikile babe endlebeni tethu. Alingene Nkosi ezinhlitweni bese liyakhela Nkosi. Liyahluma timpanzeta lotijule babe wethu lencwele bese liyakhula lithela tithelo uNkulunkulu wethu. Kuze babe lelive lonke lidle Nkosi kuletithelo babe bese umhlaba wonke uyafakaza uthi lembala kunesandla saJehova. Baba wethu lencwele khulumisana ngeNkosi netimpilo tethu ngalo babe siyale. Ngalo Nkosi sikhulise ekwathini wena njengaNkulunkulu. Ngalo Nkosi siqinise siphe babe impendulo ngalo. Dala Nkosi lebe kungekho kube khona ngalo. Baba wethu kusukela ekuqaleni wadala ngelivi uNkulunkulu. Namanje ke Nkosi siyalemukela babe sithi umsebenzi babe lohloswe kuwe awedeke empilweni tethu ngoba konke Nkosi kubuya kuwe. Wena lona inhlakanipho lengaconzakali baba wethu lencwele akukho lokungenteki kuwe. Sidale uNkulunkulu kabusha ngalo nalabanzinzako Nkosi phandle kwesibaya balanze ngalo Nkosi babuye kuphileni kwaphakade uNkulunkulu ngoba kileyo injongo yakho babe wethu lencwele uthi le ufuna bonke abantu basinziswe balathi babe impilo lakho. Siyathandaza ke Nkosi moya wakho lengcwele kawenza umsebenzi kumunye nangamunye uNkulunkulu. Siyabonga thwala laphakade ukuthi namhla emini lokuqalile umsebenzi ngetimpilo tethu uyawufeza. Baba wethu lencwele incebo yakho Nkosi isalaba iqinise uNkulunkulu nganake mandla lowabanika boPeter ngalenye ilanga bemile ebhiketikhulu uNkulunkulu wethu wangathi babe namuhla wabonakaliswa ngencebo yakho etimpilweni tethu. Siyabonga babe ukuthi uthembekile. Sithi asicele noma yini babe evini lakho wena uyasendela wona. Siyemukela ngeNkosi ngekwethando yakho uNkulunkulu egameni likaJesu Kristu. Amen. haleluya. Siyabonga manje. Umfana kaJobe nganye la. Jobe wehlela ihlekelele. Ufa konke. Ufika la khona nanaye angena ngemathumba. Ambathe masaka hlala etaleni. Uyafika lo mfana kaJobe uthi lalela Jobe. Yini ungamthuki lo uNkulunkulu bekade? Ufe. Uthi ke Jobe lalela mngami. Asukhulumisa konfati losukule. Kani sitawumukela lokuhle kodwa uNkulunkulu. Because konke kwentekela sizathu lesithini. Sisesendleleni bazalwane sihamba kunengi lokusijivaza. Kuningi lesike encounter lokwenda ukuthi umzalwane afike esigabeni la gcina khona abalukhwom. Ugcina ungamboni ukuthi uyembili noma uyemuva. Somile nje. Nala konzweni sothiswa ukuthi batawuthini. Ngathi ngihlele ekhaya bathi ngihlelile. Bona ngiyaya sekufika spirit sebalukhwom. Ufika spirit sekubasivuvu. Awusabona kantinto lobo uthela na uqala ugijima kulendlela uyenge kulotha wayenge kulotha wafika la khona so ungadadina nawe ukuthi babambamba la khona ngikuphi. Ngithi namhla sikhumbutana ukuthi asikabitelwa ekutheni sibe sivuvu. Asikabitelwa ekutheni sibe lukhwom. Asikabitelwa ekutheni timo nathi sishaya sifike khona la sitemukela khona kwekuthi hawu sekulungile mina sengiyawuhlala kulesimo lesi. Asikabitelwa lapho bazalwane. We are the soldiers. Sibitelwe kulwa empilweni. Ngiko ivisions ukuthi lalela asilwe nengadi, asilwe nenyama. Lokusho ukuthi ngamanye amagama we are engaged in a warfare. Kunempi lesibhekene nayo lesilwa nayo. But le mpi lesilwa nayo le ayisiyo engadi yenyama.
ngiko ukuthi le mina ibashaya abanye bafika la esigabeni khona sekuthi babe bese baba lukewarm ugcina ngasathi thole ukuthi ngiyathubeka noma ngenanjani agcine sasiguco nje sangasakhona kwathi ukuthi ufuna bhekeke. Ngithi asikhumbulane namhlanje ukuthi njengebahambi sibitelwe kulweni, sibitelwe ekubeni focused, sibitelwe ekutheni intimo nathi sehlela isishaya. We mustn't give up. Asingakuvumeli kwekuthi nje sekukushayile wena hayi sowuvumile nje kalula kanjani, ngoba kulolu hambo bazalwane iningi izinto lesibhekana nayo. Lo munye ngathi mhlambe ngisemncane nanaye noma mncane uningi labhekene nako. Ngeke nawudictate empilweni yakho wathi Jesu akabe inkosi nemsindiso empilo yakho bese sathane uyakuyekela uyarelaxa nje uthi hayi it's fine. The devil is always there, is always out there. Ngiko Petro athi uyabhodla njengelibhubesi ufuna langahle abele njani abagwinye. Uthi ke uthi melana naye niqinile ekukholweni. Melana naye. Uvuma njalo wena ukuthi soyamyekela nje sathane awusamelana naye uqinile ekukholweni. Uyekela njani into kaNkulunkulu utatile udibonile umbonile uNkulunkulu wamlingisa Israyeli nakaphuma eveni laseGibhithe lithabe hamba ahlabelela athi wasikhulula uNkulunkulu sahamba nebumnanzi sahamba naye sagijima naye. Lithi bathi nabafika babona landlela olubovu base bayacala bajikela Mose. Njengoba uqala nje umjikela uNkulunkulu lapho etimo lokubhekela lakhe empilweni letingathi ikhulu bese uthi wena uNkulunkulu ukuphi nakunje uvumelelana lo. Lithi bacala bamjikela Moses bathe Moses usikhiphelene eGibhithe. Why usikhiphe eGibhithe? Ngoba nyalo sesitawufela la emathuna ethathawa la bekumono sidlabo anyanisi bekunamathuna eGibhithe la ngasifele khona. Lithi iBhayibheli mosohamba uNkulunkulu wasinkosi na naba Nkosi selanjani senje. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathi hayi ungesabi Mose uphethele esandleni sakho wathi ngiphethe imvubu. Lithi lelifi belihamba lapho lase seliyabasibekela liyangemuva. Haleluya. Lenda ukuthi lembi yaFaro isamblishe ingayiboni kahle indlela. Wase sothi Moses phakamisa induku yakho. Nawe iphakamisa le nduku lithi lidla uNkulunkulu nolwandle lwavuleka ekhathi wasala umhlaba lomile emanti emangala indonga emangala bawela emhlabathini lomile. Bathi nabawela bacetha nje yangena impi yaFaro yathi ngakudlala kuhleke. Impi yaFaro ihlala ihlasela abazalwane elanga nangelanga kusemsebenzini kusesikolweni noma ngikuphi kusekhaya. The enemy is always out there to fight you because you are a child of God. Umntana kaNkulunkulu. Lithi livi bawela yangena impi yaFaro. Uthi ke lo munye hayi le mpi yaFaro nayingena kahle kahle kwakungasiyo umhlaba lomile. Labantu abefike ematsakaleni. Uthi ke lo mnye makabonga ukuthi noma ngabe bekafika ematsakaleni kodwa impi yaFaro nemahashi ayo yahamba yadrown yafa akakhonanga kumbamba Israyeli. Nawo ngeMiriam sebawelile na Israyeli uthi ihashi ekwele yalo. Haleluya. Ukukhoso emsebenzini kuhamba kahle bese uyahlabelela uthi nempana uJehova ukanye nami uJehova uhamba nami. Impi yaFaro nempi nemahashi konke uthathile waphosa olwandle uhlabelela uthi nempana ihashi nekweli yalo uJehova ukuthethe waphosa olwandle. Umuntu wami munye
Singafika sibitele khona abazalwane. Uhlabelele. Baba mnanzi wonke. Israel wahlabelela. Baba hamba kahle. Emva kwalokho bajikela Moses. Bathi uNkulunkulu ngeke akhulume nawe wethu Moses. Nathi uyakhuluma kithi. Lithi libla uNkulunkulu kulabelalela. Wase uthi Aaron nawe sisi wakhe nawe Moses ehlala endaweni yami ethendeni lami lehlangana. Wathi uNkulunkulu lalelana. Wena Miriam nawe Aaron Moses ngikhuluma naye umlomo nemlomo. Ngikhuluma naye uso nebuso. Nithi ngalabanye amagama ngithi kulona hambo bazalwane ikhona tinto letisivukela noma kumele kuyebo ndithembile. Bathi titawuma timelane nempilo lwakho, timelane naloko uNkulunkulu akubekele futhi timelane nawe. Akusho lokho ukuthi sala ugive up. Akusho lokho ukuthi sala uvuma ivuku. Uthi awusengiyalala nje sengilaba lukhomo nangabe namhlaba ngisethile bomkhwanazi kulungile nabanga kangisethi kulungile ngoba basetha abangani babo basetha laba bathandzako. Hey sishone ispirit sekulwa spirit sekukhumbula ukuthi siseluhambeni. Siseluhambeni. Wafela umntwana wakho samduba wena uNkulunkulu wethu ufela umntwana. Mbala kutshela ukuthi empilweni ngeke kube khona ama failures. Emsebenzini bahle bakunike task lova ngazuthi inkulu itakumini nawe ethwala yakwe sinza. Mbala kutshela ukuthi le task uNkulunkulu kwethembile njengemntwana wakhe ukuthi nasikunika le task le utawukhona kethwala. Bathi wena because ungena spirit sebalukho. So uyagive up alula nje. Sothi wakhohlwa ukuthi uNkulunkulu uhambe phi na. Wakhohlwa uNkulunkulu ukuthi ukwethele kuphi. Lithi ke la ngiyayathi umsebenzi yakho. uNkulunkulu uyayathi umsebenzi yethu bazalwane. Uthi ke sawufika esigabeni khona la sowulukho khona wena. Sawufika esigabeni la into sokejwayele khona wena. Sawufika esigabeni la uva ngathi uNkulunkulu soyamati somjwayele into wena sotenda njengenjwayelo ukuthi into lapha sitenda kanje. Sawufika le spirit sebalukho. Angwathi umbiko lovile kuze ufike la khona ngathi usithi ngiyadziyekelela khona. Bokhalebu na Joshua na team le 10 baba bes 12 abona lithi libla uNkulunkulu Moses wabathuma nabafika ehlane laseKhadeshi bathi hambani abantu abakithi seniyawuhlola live leseKhenane kuthi ngabe lingilobini uNkulunkulu lathi lesilikhanza lingiko na. Lithi iBhayibheli bahamba for 40 days bahlola live laseKhenane. Lithi baze babuya amaphethe ligala lemagrebisi mhlawumbe nemahanananza into letikhala kahle. Wase uyafika umbiko kuIsrayeli. Lithi nabefika bafika bathi hey Moses sikukhanze konke njengoba uNkulunkulu abeshito kunjalo. Mane sikhanze kunye kwabantu le. Lokho abantu sikhanze bantu labakhulu sakhanza netindonga takhona tinkulu nemadolobha akhona amakhulu sakhanza nebantwana ba-Anaki isizukulwane sa-Anaki bantu labalikhwaga bathe nabasibuka basibona ngazuthi sinzethe nathi satibona sinzethe. Ngeke siyikhone le nto le ngeke sikhone. Lithi Caleb na Joshua wabathulisa bathi hayi uNkulunkulu usinikile lelive sawulidla asambele usikhuphukele khona. Lithi baqhubeka baletha umbiko lomubi kuma-Israyeli umbiko lwafaka emandolweni lokusho ukuthi basese babalukho. Bakhohlwa ukuthi uNkulunkulu bende bakhohlwa ukuthi uNkulunkulu uhambe phi nabo. Kwaphela ichorus lekwela lwandle le bomiliyeni laphela ichorus lathi nya kwangasashiyo ukuthi ihashi nekwele yalo ukuphosile lwandle sekufaka uMoya Spirit sekwesaba lokho amadoda lokumthela. Ngoba phela isikhathi esiningi base majority rules anti. Lokusho ukuthi bathi bakombera bathi Caleb na Joshua bantu bathi letheni hayi lo mbiko lesitshela wona lona futhi vele uqiniso ngeke sikholelele. Umuntu omuthi uNkulunkulu wakho besakuphe. Ukhohlwa njani ukuthi uNkulunkulu wakho hambe phi nawe? Ukhohlwa njani lamandla lowathala ngawo ashonele lo bogijima ngawo. Lamandla lo babakutshela ukuthi hey lokuyashaya entulu uvela usho kanye uzawo Nkosi yami. Mina ngivela kuhlungu lo muntu. Ngoba le ntulu noma uyashaya ushaya abangani bakhe ngani.
bathi mina ngiyamandla ongakimi uthi ke lo umbhali mkhulu lo ngakimi kunalo sevele so ngeke ngesabe iportion noma ke kusaba is not my portion fear is not my portion ngiko uNkulunkulu akhuluma Joshua fathi athi Joshua fathi lalela noma ke Joshua yes Joshua uthi Joshua lalela Joshua Moses ngamthile kuye akasebenzisa indvuku lebekayiphethe bathi ngithi kuwe mina imavi alesiprofeto noma ke lelivi leli lengilikhulumile kwelingcine enhlitshweni yakho ukuthi amava lomthetho akangasuka emlonyeni wakho bozinda ngawo imini nebusuku uthi khona indlela yakho yona njani iyawuhlahlamaniswa noma ke uyawuphumelela ethinteni tonke bathi kumele yakho ifihliwe ekutheni wena ulondolote lencwadi yomthetho ihlale phakathi kwakho ngiyo le nto lemithetho siphethe namuhla sayivalele phakathi kwethu ishonele lencwadi yomthetho njengoba sowusaba nje ishonele lencwadi yomthetho njengoba sewunoluvalo nje ishonele lencwadi yomthetho kwagula umntwana awugijima uyakhohlwa kuthiwe uyayiwe edolweni uthi baba uNkulunkulu uthile konke ume phasi kwetinyawo tethu lithi live la uNkulunkulu siniketwe amandla ekunyathela abofecela saniketwe amandla ekunyathela tinyoka sanyanikwe amandla ekunyathela konke ume phasi kwetinyawo tethu bathi namhla wena usaba abofecela namhla wena usaba tinyoka namhla wena usaba konke nje iqoqo lakho yakwesaba uyaphuma kwesaba phakathi kwakho spirit of being lukewarm sibahambi bazalwane sithi hambi so asingaphelelwa ngemali sibitelwe ekutheni impilo yethu yonke kube impilo embi ngiko nam Joshua fathi noma ke yes Joshua ubuta ingelosi yaNkulunkulu nakathi uNkulunkulu akahambe ayohlasela isive lebesibelela naNkulunkulu uthi kule ncebe yaNkulunkulu noma ke kule ngelosi ungakithini wena noma wena wageisine ithi ke le ndoda hey I'm the captain of lembile ngimkapteni ngeJoshua ngeke lembili inqobe nangabe mina ngingekho njengakapteni wale mide kapteni wembi lembi khona kunakapteni wayo lobhekene naye ukhona kapteni asuvuma spirit of lukewarm bese uyekelela konke kathi kapteni ukhona lithi live la uNkulunkulu Jesu njengakapteni nabawela lwandle bafunzi bafika isikhathi la Jesu alala khona bavuka tivunguvungu endleleni lasivuka tivunguvungu lithi bangena nje manje esikebheni asinakangene manje esikebheni batala basaba bathi sawufa base bakhumbula ukuthi ukhona kapteni lomkhulu bathi Jesu vuka naku sifa lithi iBhayibheli Jesu wavuka wathi awulele bekhona lokuncane wakhutha lwandle lathuka because the captain was with them namhla bazalwane sina kapteni omncane la ngiyena sinika indlela la ngiyena sigayidana ukuthi hayi ungahambi ngalamazini ungakudli okumaziya kudliwa lokungaphoyizeni maziya asukwenda lokhu because lokhu kutamlidele emfeni waphakathi ukhona kapteni bazalwane sivumelelana spirit of being lukewarm lesihlanyelwe ngusathane phakathi empilweni yakho wasihlanyela ekhaya wasihlanyela ebandleni ukuthi sithathe indzawo kanti ukhona kapteni Now Isaiah 40 uyifunda from verse 28 webuka lapha uthi ubaphe amandla labakhathele uthi ngoba insizwa kuyaphela amandla labasha bayane kuwa uthi kodwa labamethembako uyabanika amandla ekusukuma bagijime bese bayahamba benyuke njengokhosi Sithinga lokho namuhla ukuthi Nkosi siphe amandla ngoba sathi kahle ukuthi nguwe lonika amandla la sesithakathaka khona nguwe losiphakamisako la sesivakaza ukuthi sidawuni khona Bonga bamethe bayo Jehova bayathola amandla amasha Bonga bamethe
siyasikhwashisa spirit selukho namhla emini spirit se-give up siyasixosha namhla emini spirit sekuthi wena hayi sengikujwayele ukuthi vele uhlala kunjena kami. You must stand up and fight the battles because this is uNkulunkulu. The battle is not yours but the battle belongs to Jehovah. Akhona amandla namhla emini. Ngishimile babe sengikhathele ngihambile bathi ngoba lokho ozongena emadolweni bese ngiphelela ngemandla bese ngihudula nje imali engitha edini yenkosi ngoba sebatawuthini ngoba bangibonile itolo ngigijima kodwa namhla bathi sengibambe sengishaka akhona imali bonke laba bethembako isiliphi laNkulunkulu wabanika imandla bekuthi babe bantwana bakhe lawo mandla ngiwo natakwethwala nalamuhla noma ngabe sekulukhuni kani athi akhona lamandla ikhona inkosi engatimulu ukhona uNkulunkulu belisiliphi lakabe khona mhlawumbe nakasekela ukhona lithi Alpha Omega isekuqaleni kukhona yena nasekugcineni kumele akhona imandla. Nawathinga lamandla buya ngaphambili ngijima sewuthanda isikhathi sihambile ngigijimile kodwa bese